lapha lo Dr. Moyo esitshela kabanzi ngebandla lakhe lo hambo lwakhe lokuyaphatha ilizwe laseZimbabwe. Singena ke leshanda lesibili simbuza ukuthi kungani engangenanga kulamanye amabandla khona ekhetheke ukuthi abumbe lakhe ibandla litsha. Angazi ukuthi wena usonta laphi. Uyasonta somewhere anti. Kodwa wakhetha ngoba lapho ungena khona esontweni ongena khona. Into abazenzayo zihambelana lamabeliefs akho. Ukuthi wena engqondweni yakho uthi mina ngifuna ukuya ngaphi wazikhethela wethu. Manje umbuzo lo ukuthi kwenziwa ama coalition kufana nokuthi ngithi mina ama church wonke ayiZimbabwe ngamanyana abe into eyodwa. Kanti anti they are separate because they do things differently, they believe in different things. So nxa singakakhangeli kuhle ukuthi sibone ukuthi iphathile injongo yayo yipi, iphathile esibili ngeinjongo yayo eyethuke imi ngaphi, asisoze sibe lenkulumo yokuthi simanyane ngoba it means nothing. Okwakhathesi umbuzo esimele siwubuze ukuthi amaphathi wonke wona la khona ukuthi vele ukuthi babe bangabi ndawonye kwenziwa kuyini. Ngabe bengasebenzi bonke ngoba umbono wabo ukuthi ilizwe limele lisebenze njani uchiyene. Kanti uza ukuthi bahlangene njani? Umbono wami le apha uchiyene lo mbono wabo. So siyahlangana ukuthi senzeni. Kufana nokuthi ngithi wena ama Anglicans lama Catholics abuyele ndawonye. They are separate because they do things differently. They believe in slightly different things. That's why they are separate. Evangelical churches are they do things differently. That's why they are separate. So on what basis? Dr. Vilesiya Mazo ZANU-PF. Ntonke ZANU-PF ngeke aphinda tshintshe nje luhlelo lukaMongameli uMgabele ZANU-PF lokuzama ukuthi hayi asiwaceza amavote opposition angaphumi. Uthini kulokho? Mina ngizange ngibe kuZANU-PF. Ngangena ku government kaMgabe. Ngisuka ngaphandle kwezanu ngoba uMgabe wayethe yena sifuna ukuthi uze sincedisa ukuthi siyenze umsebenzi wethu ngendlela eyanceda bonke abantu beZimbabwe. Even those abangekho kuZANU-PF njengawe still have got a room in government ngoba igovernment yethu imele ibe ngeyabantu bonke. That's why I went in the first place. Ngathi sengingenile ngabona ukuthi iZANU ayitshintshi ayiyala ukutshintsha izenzo zayo. Yikho kwenza ukuthi ngiphume in less than a year. So mina ngizange ngibe umuntu weZANU. Ngangena ku government not ku party but ku government. Ngoba igovernment yayisithi yona ifuna ukwenza izinto ngendlela engayicabanga mina ukuthi aziyenziwe ngayo. Eyokuthi igovernment ngeyabantu bonke asiyo government yabantu beZANU. Ngeyabantu bonke abeZimbabwe. Yinko ngavuma ukuthi ngene. Ngathi sengikhona ngibona ukuthi ayibona abayenza into ngaleyo ndlela ngase ngiphuma ngahamba. So ngakule consistency khona apha ukuthi mina ngaphuma ngoba ngingavumelani labo kube sokuthiwa ngiyi project yabo. Nyabe ngayizwisisi ukuthi kuhamba njani. Abanye ke bathi ukhetho kalusasebenza eZimbabwe for 36 years siya luba khona ukhetho kubuyela iZANU-PF lo ngingaqhubezela ukhona. Lina ke njenge apha yini elizoyenza ukuthi lolu khetho kubonakala ukuthi onqobayo ngonqobile hathi ngokwehlalisa umuntu. Into yenza ukuthi ukhetho lungasebenzi yikuthi nxa sikhuluma ngento yama percentages only about what between 40 and 43% yabantu abaqualify ukuvota bayahamba ukuyavota. Majority, which is 50, the balance of that, i.e. around 57 to 60% amaZimbabweans abafanele ukuthi ngaba yavota abayi uyavota. Yikho ukhetho lungasebenzi ngoba into eyithiwa yi-rigging. Iqiniso ukuthi into ye-rigging ikhona ngoba anti umjulu uyasitshela khathesi ukuthi ephakathi kweZANU bayibenza i-rigging uyasesitshela. Ukuthi into ye-rigging iliqiniso. Kodwa i-rigging iba lula nxa abantu abavotayo bebalutshwana. Abantu abavotayo bangaba baningi kuba zima ukuthi i-rigging yenziwe. Yikho ke mina iyaphili yami ngeyokuthi ucelo lwami abantu bakithi ukuthi asambeni siyevota sibanengi ukwenzela ukuthi into ye-rigging ibe nzima ukuthi bayenze.